kont se tqatta' dal-miliet waħdek. L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ara il-mulej ġej fl-imkien mal-qaddisin kollha tiegħu u f'dak il-jum jiddi dawl kbir. Daw wieħed mill-profeti żgħar Zakkarija li qiegħed iħabbar il-miġja tal-mulej f'dawl kbir, dawl ta' tama u kuraġġ. L-istess kelma li jgħidilna wkoll il-profeta Iżajija fl-ewwel lezzjoni. Ejjew nitolbu l-mulej li narfu il-ħnien għall-imħabba imma fuq kollox it-tama u l-kuraġġ li jagħtina fil-ħajja tagħna. Ejjew narfu ħtijietna ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti urejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha minn tarf għal ieħor. Għatina li nistennew bil-ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għajdula li jintemm il-jasar tagħha tħallset ħżunita, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubietha kollha. Leħen jgħajjat. Ħejju triq għal-mulej fid-deżert, wittu għall-Alla tagħna modija fix-xari. Jintradam kull wiet u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bledmin jaraw għal-kol f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. U leħen qal, għajjat. U jien weġibt, x'ngħajjat? Għajt
kull bniedem ħaxix u żbuħitu bħal wart ir-raba. Jinxef il-ħaxix, jitbil il-wart, meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu, il-ħaxix jinxef u l-wart jitbil. Iżda l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. U li leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Għajjat la tibżax, għajt lill-libliet ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom, hawn hu Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn hu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu bħal raj li jira il-merħla tiegħu. Bidriegħu jitmaġġa u l-ħrief li fi ħdanu jerfagħhom u n-naċi reddaw bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Tara għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej dbirku ismu, ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Flimkien tara l-40 il-10 Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. Għajdu fost il-ġnus il-mulej isaltan u li ġudika il-poplu bis-sewwa. Flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. ħajfirħu smewiet u titenna l-art, ħabbat il-baħar u kull ma fih. ħajifraħ ir-raba u kull ma fih u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosq. Flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art u jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex isalvana. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Intom f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Intom x'jidrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mit-tnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq il-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom, jifraħ iktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll, anqas missierkom li hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Il-Malti jgħid li l-kliem kien balzmu iskiet aħjar minnu. U veru, kultant issib ruħek f'sitwazzjoni li ma tafx taqbad tgħid u aħjar ma tgħid xejn. Pereżempju fil-mument tal-mart u fil-mument tal-mewt. Imma importanti li inti tkun preżenti
tkun hemm. U dak li jkun qiegħed iħoss, jifhem u jaraf il-preżenza tiegħek. Dak l-importanti. Mhux tant id-diskors, mhux tant il-kliem, imma l-preżenza. Il-preżenza li tfarraġ, il-preżenza li tagħti t-tama, il-preżenza li turi il-persuna li mhux waħdu, mhix waħedha, imma hemm xi ħadd li jimpurtah u qiegħed miegħu. Il-Vanġelu tal-lum huwa Vanġelu li Ġesu iġelna nifhmu x'jiġifieri il-ħeġġa ta' Alla għal kull min jintilef li ma jridux jintilef u jmur ifittxu. Alla li jibqa' jiġri wara kulħadd. Lord Chesterton għandu poeżija antika sabiħa. Jisimha The Hound of Heaven. U jqabbel dan il-kelb tal-kaċċa li jibqa' jiġri wara l-priża tiegħu sakemm isiba Alla l-imbierek. The Hound of Heaven. Alla li jibqa' jiġri warajna, li jibqa' jfittixna. Mhux għax qiegħed jitlob xi ħaġa minna, imma għaliex irid li aħna ma nintilfux. U jekk xi ħadd jintilef, allura dispjaċih nitkellmu ta' bnedmi li aħna u jifraħ meta jerġa' jsibu. Il-profeta Iżajija fl-ewwel qari llum li jibda bil-kliem farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Dan huwa silta mit-tieni parti ta' Iżajija l-profeta meta l-poplu qiegħed fl-eżilju. Il-poplu li kien imbaram mal-kurrent, tilef il-valuri tiegħu, ma semax mill-kelma tal-profeta li kien se jiġri hekk u allura marru fl-eżilju tal-Babilonja u sabu ruħhom f'dak id-dbatija, f'dik iċ-ċaħda kollha. Imma mbagħad il-poplu jindem u allura il-profeta Iżajija qiegħed jgħidlu dan id-diskors. Farġu l-poplu tiegħi. Kellmu lill-qalb Ġerusalem wejdula li ntemm il-jasar tagħha. Ħalset ħżunitha, ħadet minant il-mulej darbtejn għal nubieta. Imma x'se jkun il-faraġ li se tgawdi Ġerusalem? X'se jkun il-faraġ li se jgawdi l-poplu tal-Alla? Il-faraġ li sempliċement jerġa' lura fartu u jeħles mill-jasar? Jew xi ħaġa aktar minn hekk? Iva, l-profeta Iżajija qed jgħid li se jkun xi ħaġa aktar minn hekk. Il-profeta Iżajija qed jgħid li mhux biss il-jasar materjali li l-poplu ikun jista' jerġa' jikseb lura artu Ġerusalem u dak kollu li jista' jkollu, imma kien se jsib ħelsien aktar importanti. F'Salvatur li jurih it-triq tal-veru ħelsien. Is-Salvatur, Ġesu l-Mulej, li mhux se jiġi bil-qawwa imma se jiġi bħala il-qaddej ta' Alla. Għaliex qaddej? Għax dan li se jiġi dan is-Salvatur, il-biċċa xogħol tiegħu hi li jagħmel ir-rida tal-Alla. Mhux li jikberu, ma li jagħmel ir-rida tal-Alla. U aħna nafu li Ġesu f'ħajtu kontinwament jitkellem mir-rida tal-Missier. Jien ġejt biex nagħmel ir-rida tal-Missier. U allura din ir-rida tal-Missier se twassal biex il-poplu jikseb verament il-ħelsien, għax dan huwa s-Salvatur li se jagħtina l-ħelsien veru. Il-ħelsien mhux li nerġgħu lura f'art li hija l-art bħalma kien qed jixxennaq il-poplu ta' Iżrael, art Ġerusalem, imma f'art il-faraġġ,
lena ta' dejjem. Walek illum ħanejdulhom ulej irridu noqogħdu fil-preżenza tiegħek. Għalhekk qed fil-bidu li kien il-kliem balzmu, li kien id-diskors balzmu, iskiet aħjar minnu. Ejjew noqogħdu fi skiet, nixtarru, naħsbu, nixtiequ li ngħixu kuljum fil-preżenza ta' Alla, li ttina l-faraġ veru tal-qalb. Ejjew issa inwasslu t-talb u x-xewqat tagħna għall-Knisja mulej li inti tħobba ħafna għax dik hija tiegħek, inti li tħobb il-Papa, saċerdoti, sfijiet, lajċi li flimkien nibnu l-Knisja, ħalli tibqa' tissaffa u tkun verament strument li twassal il-faraġ u l-imħabba tiegħek fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus li jarfu minn fejn għandu jiġi il-paċi u l-faraġ veru u jaħdmu għalih. Mhux jaħdmu bil-qawwa tal-armi, imma bil-qawwa tal-ġustizzja u l-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli biex bħal balzmu jinżel f'moħħu qalbu dan il-kliem tal-profeta Iżajija, farġu l-poplu tiegħi, għax int mulej qiegħed magħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżies mejtin tagħna biex issa inti mulej tfarraġhom billi jgawduk flena bid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna ngħixu fil-faraġ tiegħek. Dak il-faraġ li tina lena veru tal-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li aħna nimpoġġu quddiemek. Irridu ngħixu fil-preżenza tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwasslux il-merti tagħna għatina lajnuna int fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kollum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Amen. U bl-ewwel miġija tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niżbu fl-aħħar bid-dieher il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli
u l-qtajiet kollha tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewid mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ li dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mew tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-isqfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Ontalla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. B'ħeġġa bis-sigurtà li l-mulej jagħtina l-faraġ ejjew nersqu lejh u nitolbuh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-min u ħati għalina, u daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek. Il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew insellmu nagħtu l-paċi il-xulxin l-aħħar. Ħaruf Talla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Imroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraq ilhom. Nawgura
li dan il-post ikompli trasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha u bejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum nikkonsidraw il-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta Ġesu kien fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Jekk kulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denik. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha u bejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija
المليمياك بركنت فوست النساء مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost id-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrina d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru ta' dbatija meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, zdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina, li inti omna għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina, li inti omna għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna,
ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta sirtan Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Mixxierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum frinna d-dubietna. Bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għamel. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum frinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-eżis tagħna mejtin, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu jiddifuqhom. fis-slim,
Amen. عطيهم مولاي المستريخ تديم اطلب يستريخوا في السلام. آمين. مولاي حنينا مولاي هنينا كريستو حنينا كريستو هنينا مولاي حنينا مولاي هنينا كريستوس معنا كريستوس معنا كريستو القطل بتاعنا كريستو القطل بتاعنا مسيرة ترنالا هنا ابن لينا الله لفداية الدنيا هنا لينا سبيرتو سانتو الله هنا لينا ترينيتا قديس الله واحد هنا لينا مقدسة ماريا اطلب علينا مقدسة أم الله اطلب علينا مقدسة شابة تشبيبيت اطلب أم علينا تا كريستو اطلب أم علينا تالجراتسيا تالا اطلب أم علينا لزيت صافية اطلب أم علينا لزيت نظيفة اطلب أم علينا مشبة اطلب أم علينا بلاتبة اطلب أم علينا لتستخق كل محبة اطلب أم علينا تلاجب اطلب علينا أم تالبرير الطيب اطلب علينا أم تمين هلقنا اطلب أم علينا تمين بدينا اطلب علينا شابة كله كائل اطلب شابة علينا لتستخق كل قيمة اطلب علينا شابة لتستخق كل فخرية اطلب علينا شابة كلك ستة اطلب علينا شابة كلك حنينة اطلب علينا شابة دي مربوطة ملا اطلب علينا مرة القدسية اطلب علينا ترون تلرف اطلب بدو علينا تالفرختانة اطلب علينا أمارة السبيرتو سانتو اطلب علينا أمارة كل جراتسيا اطلب علينا أمارة كل تيبة اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب علينا توري تدافيد اطلب علينا توري تلافوريو اطلب علينا دار تدك اطلب علينا أركة الربطة الجديدة اطلب علينا بيب السما اطلب علينا كوبا تفلودو اطلب علينا صخة المردة اطلب علينا كانت المدنبي اطلب علينا فرج المنكتين اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطانة الأنجل اطلب علينا سلطانة البطريرك اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المارتري اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفيرجني اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسة مناي الأول تبا اطلب علينا سلطانة متلا السما اطلب علينا سلطانة الروزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا اغفرنا نطلبوك مولاي حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي حرف تالا لتنخي ادنو بيت الدنيا هنا لينا اطلب علينا قديس أم الله باش يكون يسحقنا داك اللي ودنا كريستو قتلينا قدياتيك مولاي الله نطلبوك لنقودو ديم الصخة تالروح وتالجسم وبالانترجسيوني تالمقدسة وغلوريوزا ماريا ديم فيرجني نكونوا محلوسين متضيق تا إسا ونقودو لنا تديم بكريستو سيدنا امين. طالبة لسمك الأركانجلو سمك الأركانجلو ادخل علينا في التقبيدة كن انت العينونة تانا كونترا الخزن والتنصيص الديمونيو رجلوا ولا نطلبوك بالقرقة انت الأقوى فوسط طية السما ادفع بالقوة تلا في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت غزينة الأخرى ليتجروا في الدنيا التلفين تالرويخ آمين. امين. طالبة سان جوزيب سليماريك خريس تالفدي وعروس تالفيرجن ماريا ليلك الله فدالك اللبنو فيك ماريا قادة الفدوتشيا تخا ميك كريستو تروم بخال راجل أدولت قدر جوزيبي كن مسيرة لينا وكل ومشينا في الطريق تالخية أقلالنا الجراتسيا الحنينة والكوراج وهرسنا من كل داني امين. سان جوزيب اطلب علينا سان باستيان مارتري اطلب علينا سانتو روكو اطلب علينا سان باول مسيرنا اطلب علينا سان بوبليو اطلب علينا سان جورج بريكا اطلب علينا بياتو ناتشيو فالسون اطلب علينا بياتا أديوداتا بيزاني اطلب علينا انتم قديسين بروتتوري
Alla. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għala li dan is-sagrament tal-aġeb, ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.